Ok, díomh cardide agus fáilte rast an seachtain gear seo. Be muidir lé an ceachta tal déanamh goibh ar fad ar an géidín. So haon é agus C bei sibh sé denmh seo ar an géidín ag ceathrú chuna trí, agus bé B agus D ag denmh seo ar an géidín ag ficú trí a hain. So tá si bhéar an lá chéine an seachtain seo. Now an rud faoi seo mar soldíh caihí se fechant ar an bhí an seo, so má tá figéisteach lom tá fig fechant ar, ach tá rud ag an Jackar ag teacht suas, so beidir go mechar dul tríd an rud seo cúpla ó go dtí go tuí se sin is teach a ceann. So tá ceachla déanana an seo agus tá an bhirm an seo agus be an nast an YouTube an sin. So tá muidir fechant isteach ar ceachta hain. Má osclaíonn sé. So tá cúnamh sa bhreis has béarla ar leathnach 159 ach ní dóilm go mbeidh sin ag teastáil. Díobh link don fí sean dag mé an sean ceann seach an sin just mé ré leis. So be mé chur an sin ag cosúla sin. Agus tréis fechant ar an bhí sean freigar na ceisna ar an bhirm híos sa tá na fermachán sin. So tá muidir fechant ar an tiisiil túrthach inniu. Ok, so tá siad san ag fechant ar an tiisiil túrthach ar leathnach 159 an Dativ an tiisiil túrthach. So an tiisiil túrthach is tiisiil eile. Tá an nominatív deanta goin, sin an tiisiil anamnach. Tá an accusatív deanta goin, sin an tiisiil cuspórach, so sin an duine atá ag denmh, agus an duine atá ag fáil gníomh an bríthir. Inniu tá muidir denmh an Dativ, so athraíonn sé arís. So sa tábla seo, agus tá cuid an tábla seo deanta goin, tá seo an glitchy, tá OneNote an glitchy nach de cúise ag an tá sé ar fud na háite. So leis an tábla seo, tá sin an focail an talt, an focail an, so an madra, an cat, an cara, so an focail an. So má tá an focail fírinnscanach, sa nominatív bei sé déir, má tá sé fírinnscanach san accusatív bei sé déin, ach rud nua dún má tá sé fírinnscanach sa Dativ bei sé déim. Ní lis an céim fá an T an sin nó go bhfuil seo ag pleiciocht mar atá tá sé. So an rud céine leis na focail buninnscanach an sin. Má tá an focail an a úsáide goin leis an legan buninnscanach dermuid D frau an ban. Má tá an focail frau san accusatív, buninnscanach san accusatív bei sé fós D frau. Ach má tá sé sa Dativ bei sé déir frau. Agus an rud céine ná le neutrum, so geschenk an bruntanas. Sin das geschenk, san accusatív das geschenk, ach sa Dativ bei sé déim geschenk. So just athraíonn an focail úsáidtear don talt ag bra ar an tiisiil. Agus darnói ar an talt ar an inscin freisin. So má feicimid ar sin, so seo just an Dativ in éonar. Má tá an focail an ag teastáil weim. Sin le focail fírinnscanach is déim, le focail buninnscanach is déir, le focail nódrach is déim, agus le focail san ulra sin déin, agus an N, tuach muid rais chuige sin. Má tá ag éirí an talt, ní an talt, talt éigentach, an talt éigentach, so sin an A as béarla. Shut na déir tain leis. So it's einem, so ich gehe mit einem Hund le madre eigen. Ich gehe mit einer Katze, sin le kat eigen. Ich gehe mit einem Pferd, le koppel eigen. Oder ich gehe mit, well, in die feis laat ein curse an ulrish an kush, but just ma faimin sé mar ein fein sin ien. Agus an sin bé muidir fechant ar na
possessive pronoun na foranam na caparsanta. So sin mo. So mine agus sin mata an rud atá latsa, mata sé firinchkanach sa dativ, bei sin my nem. Mata an rud gur latsa boninchkanach agus sa dativ, sin minor. Mata sé nódrach, sin my nem, agus mata sé san olar, sin minen agus an en. So sin cosúla mata me gra le mo yad. Sin tá an focal dad fatar sin firinchkanach. Agus sin be me gra mit, so sin an dativ. So be me gra mit my nem fatar. Tá me gra gwil me le mo wam. Tá an focal mam sin mutter sin boninchkanach. Ma curm sedativ it's mit minor mutter. Ma tá me gra tá me dul le mo Colin. An focal Colin is nódrach. Das Mädchen. Ma tá me gra teim le mo Colin sin mit meinem Mädchen. Agus ma tá me gra gwil me dul le mo fásti. En sin is die Kinder, sin an ulra pasta, die Kinder. But then occurs sedative bei sé mit meinen Kindern. So, seo just an real ó hef an ulra de. So current to n, leis an animal, san iver, mata sé san iver ulra, sa tishel torhach, sedative. So sin an cúis gwil an n an sin. Darir tá sé an seo freshen. So, oh, Brownsy, our foot na hacha, plus agus n. Alright, so we'll fecher na sample shot, agus an sin rockmas trade na foranra comparison. So sample, der Hund is focal firinchkanach é shot on madra. Der Hund, on madra. Ach an ré vocal mit, oh, rinne me darmadition. So, usáidtar an dativ taréis ré focal oiraha, agus taréis bríhra oiraha. Agus bé muidig Fallon na ré vocal agus na bríhra sin agus each nig chacht suas. Okay? So in you, bé muidig féchant na ré vocal mit und fan, le agus o. Broner rinne me darmadition. So, der Hund, firinchkach. Mit sin ré vocal a togan an tishel torhach. So conas a derum as Germanish leis an madra. So curm mit leis an focal Hund, so mit agus der Hund. A cahi me an focal seo a cur sa tishel torhach. Cahi me an focal Hund a cur sa tishel torhach. Mar an seo tá sé sa nominative. Agus níl me géirí an nominative, tá me géirí an dative. So an fragra ceart, mit ma feice mar seo firinchkanach. Agus ma teim sias go dtí an datíh firinchkanach, tá déim a gom. So mit agus an sin déim. Mar sin tá mit dem Hund. So is féidir am ra ich géthe mit dem Hund spazieren. Teim mar siúlóid leis an madra. So, conas a derm fáim bruntanas ó mo wamo. So ma breth lániu agus for me bruntanas ó mo wamo. Agus fáim ceann gach blian. Uhi. So, deran tú, ich bekomme ein Geschenk von meiner Oma. Well, ide, céin fág bhfuil sé von meiner Oma. Well, a ghalta. Togan an ré vocal fan an tishel torhach. So, mit agus fan. Tá focal mamo buninchkanach is dioma. Mar sin fan agus dioma, fan agus an wamo. Cahi me an focal seo a chur sa tishel torhach, an focal mamo. Mar sin an fragra ceart fan der oma, cos ma fecim an glór seo, focal buninchkanach, sa datíh don talt sin der. So sin fan der oma. Ach, bewatal mar ra ó mo wamo, ní ón mamo. Mar sin der fan minor oma. So, ide. Cawl an minor tug ó. Well, as Germanish, tá squin gur féidir ra an, sin as beirle the. Ein, sin as beirle a. Oder mein, sin as beirle mai. So tá an lista dos
na focail sin na fóranamnacha pásanta anseo. So mo as gomána sin main agus an deire ceart. Do sin dain agus an deire ceart. A sin zain leis an deire ceart a buninnscannach sin ír. Or sin unsa, bhuair sin oir, a san ulra, sin ír agus ach go formúil sin ír le aimór. So mo, do, a, or, bhuair, a. Agus an sin breathan an deire an focail atá ag seachtaréis sin. So mar hampla fan minor oma ó mo wamo. So it's focail buninnscannach I mamo. Tá an fan ag cur an focail mamo sa datif, so an deire ceart atéan le focail buninnscannach sa datif na I or. So fan minor gross mutter. So nish is féidir é a chríú, agus béis sé costa, tá sé costa is gom béis sé jackar, ach seo an bhéir metallogenmh. So it does a bor a caithí tú an freigra ceart a raunú, agus an sin bé ort an freigra a scríomh. So má feic muidir an céad ceann. Is become taisengeld fan rud éigen fatar, na tá muidir grá mo. So an focail de mo sin main leis an deire ceart. So chur mé ceire legan de main an seo. Now an focail fatar, sin an rud atá chun an deire ceart a thortum. So mu sin mainem, minor, mainen, oder meine. So this gom gwil an focail fatar fírinnscannach. Right? Tá an fánig chur sa datif é. So mar sin focail fírinnscannach sa datif sin main m. Mar sin raunói mé an céad ceann. Fan mainem fatar. Oh, browner bug sé. Now, an deire ceann becomes tú taisengeld fan rud éigen mutter. So sa cá seo tá muid a géirí rá do wam. So an legan Germáise do do sin dain, agus breathan an deire an focail máthair. So focail buninnscannach I mutter, di mutter. So tá ag feicint an bhfuil sin dainem, dainur, dainen, nu daine. So má feic mar siir. Focail buninnscannach leis an fóranam pásanta sin an I or ag an deire. So té mar agus look sin dainur. So an bhain tú agad ó do wam. Fan dainur mutter. So a rís an seo main freund antan becomes tain gas taisengeld fan eltern. So eltern agus tá muid ag géirí rá a. So fain mochara antan agad ó a histi. So it's a sa masculine. So tá ag caiithfí an legan tain le buclí. Ó héh a de. So sin a is zain. Agus tá an focail eltern san iver ulra. Because it's na tishmahori. So sin taim quick an iver ulra. Agus tá an legan ceart an seo. So caithí mé an legan ceart a raunú an sin. Now, le ceiste cahar caithí tú an obair dhéanamh. So meine Freundin Daniela bekommt Geld von Großmutter. So tá muid grá fain mo chara Daniela agad ó a buninnscannach mamo. So it's Colleen atá ag fáile, so it's buninnscannach. So bé méid lurg an focail a buninnscannach, so sin ír. Rísne is gon céim fá nach bhfuil seo ag gobar mar as ceart. Okay, so sin buninnscannach agus an sin. So sin an ír. Céad písa. Agus an sin feic mar an focail grossmutter. Well, grossmutter nach focail buninnscannach I tá an fánig chur sa datif I. So an sin buninnscannach sa datif fain si an I or ag an deire. Mar sin it's ír sin a agus it's grossmutter fain sin I or.
So sin, meine Freundin Daniela bekommt Geld von ihrer Mutter. Agus bhfuil den ceann eile le chéile agus spéisih I bhur Wir bekommen Geld von Onkel Matthias. Na táid gra or. So fire mar agad ó ná nuncle Matthias. So an or an sin, an focail de or, she's an seo, sin unsa. So tá méid iri unsa. U-N-S-E-R. Now, an focail oncle sin focail firinchcanach na ca, der onkel. So anish fecum an glór. So it's der uncle, so it's firinchcanach. So datif sin an my name. So téimarash agus E-M. So wir bekommen Geld von unserem Onkel Matthias. So an sin denigi gach ceann. Chur mé around ceann cos fech sin san ulra agus tá an enig an deire. Agus sin san ulra agus tá an enig an deire. So an sin just brúigi submit. Agus an sin bei sibh críochnathe diniu. So sin an ceacht. Tais gom go sé Jackar, tis gom go sé costa, be muidir denmhéh seo a ríis is a ríis is a ríis. Ach bunig I tríal as na ceisna sin agus feic muid cóil sibh níos duine. So ó fíd as éhin, ó fíd a thuchan